So now that you know how to count from 1 to 10, and you also know how the set 11 to 19 is formed, as well as how the 10th numbers are formed, let's go ahead and count from 1 to 100. All right? And if you missed any of the lessons on what I just listed, I'll have them linked in the description box below. You may want to check them out before you come and count with us. Coming right up. All right, are you ready? Let's go. Baako, baako, mienu, mienu, miensa, miensa, enai, enai, enum, enum, nsia, nsia, nson, nson, nwɔtwe, nwɔtwe, nkron, nkron, edu, edu, dubaako, dubaako, dumienu, dumienu, dumiensa, dumiensa, dunai, dunai, dunum, dunum, dunsia, dunsia, dunson, dunson, dunwɔtwe, dunwɔtwe, dunkron, dunkron, aduonu, aduonu. Now, from aduonu, we are just going to add baako, mienu, miensa, nine, num, nsia, nson, nwɔtwe, and nkron to the 10th numbers. All right, so you know your 10th numbers, so you just add numbers 1 all the way up to 9 to them. Okay, let's go. Aduonu baako, aduonu baako, aduonu mienu, aduonu mienu, aduonu miensa, aduonu miensa, aduonu nine, aduonu nine, aduonu num, aduonu num, aduonu nsia, aduonu nsia, aduonu nson, aduonu nson, aduonu nwɔtwe, aduonu nwɔtwe, aduonu nkron, aduonu nkron, and aduasa, 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 aduasa baako, aduasa baako, aduasa mienu, aduasa mienu, aduasa miensa, aduasa miensa, aduasa nine, aduasa nine, aduasa num, aduasa num, aduasa nsia, aduasa nsia, aduasa nson, aduasa nson,
Aduasa nwɔtwe. Aduasa nwɔtwe. Aduasa nkron. Aduasa nkron. And aduanan. 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 Aduanan baako. Aduanan baako. Aduanan mmienu. Aduanan mmienu. Aduanan mmiɛnsa. Aduanan mmiɛnsa. Aduanan nnan. Aduanan nnan. Aduanan num. Aduanan num. Aduanan nsia. Aduanan nsia. Aduanan nson. Aduanan nson. Aduanan nwɔtwe. Aduanan nwɔtwe. Aduanan nkron. Aduanan nkron. And aduonum. 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 So the difference between this and aduonu, which is 20, is just the last okay? So for aduonu, which is 20, there is no at the end, right? But for 50, we have at the end. So it's aduonum. Aduonum as against aduonu. All right? Aduonum baako. Aduonum baako. Aduonum mmienu. Aduonum mmienu. Aduonum mmiɛnsa. Aduonum mmiɛnsa. Aduonum nnan. Aduonum nnan. Aduonum num. Aduonum num. Aduonum nsia. Aduonum nsia. Aduonum nson. Aduonum nson. Aduonum nwɔtwe. Aduonum nwɔtwe. Aduonum nkron. Aduonum nkron. And aduosia. 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 Okay? Aduosia baako. Aduosia baako. Aduosia mmienu. Aduosia mmienu. Aduosia mmiɛnsa. Aduosia mmiɛnsa. Aduosia nnan. Aduosia nnan. Aduosia num. Aduosia num. Aduosia nsia. Aduosia nsia. Aduosia nson. Aduosia nson. Aduosia nwɔtwe. Aduosia nwɔtwe. Aduosia nkron. Aduosia nkron. And aduoson. 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 Aduoson baako. Aduoson baako. Aduoson mmienu. Aduoson mmienu. Aduoson mmiɛnsa. Aduoson mmiɛnsa. Aduoson nnan. Aduoson nnan. Aduoson num. Aduoson num. Aduoson nsia.
Ediosun sia. Ediosun son. Ediosun son. Ediosun wachi. Ediosun wachi. Ediosun kron. Ediosun kron. And ediowachi. 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 Okay? Ediowachi baako. Ediowachi baako. Ediowachi mienu. Ediowachi mienu. Ediowachi miensa. Ediowachi miensa. Ediowachi 9. Ediowachi 9. Ediowachi num. Ediowachi num. Ediowachi nsia. Ediowachi nsia. Ediowachi nson. Ediowachi nson. Ediowachi nwachi. Ediowachi nwachi. Ediowachi nkron. Ediowachi nkron. And ediokron. 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 Ediokron baako. Ediokron baako. Ediokron mienu. Ediokron mienu. Ediokron miensa. Ediokron miensa. Ediokron 9. Ediokron 9. Ediokron num. Ediokron num. Ediokron sia. Ediokron sia. Ediokron son. Ediokron son. Ediokron wachi. Ediokron wachi. Ediokron kron. Ediokron kron. All right? And oha. 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 100. All right. Congratulations. And thank you very much for counting with me from 1 all the way up to 100. You've done so well, and I suggest you go back and recount the numbers several times until you have them stuck up there. All right? Thank you very much for taking this lesson. I hope you are subscribed to the channel. You are? All right. So until next time, it's bye from me.